Ganoderma hi engeani ihanbel chiang tiang pa mushroom kan ti zinga species chi khatni in asin de hlarawang yan red mushroom senchi tia soipolenom buka pa hi khovel puma chi singthum sangria chuang mu chwa toni in chungzinga singthum sang rukchu tur poisonous mushroom kan ti hian ni a pai theih chi sang ni vel omle in damna pai medicinal mushroom kan ti hi zani vel chau anom le ni Ganoderma hi khovel mithiam kan nei zinga langsar le chuan bor tak Nobel Prize hial polo dong to James P Allison le tasuku hanjoten athat jan lo soikur chiam to a khovela mycologist ro puiber ang hian an soile mushroom mentian ko post tame upon Ramhmul kan mu thei zinga makzok khopin thilati theitho lo soi to in the mushroom of immortality ti in alo ko hial to boka Ganoderma hi natna benvon tak neiten maktakin dampuinan chang chhozel maya achakna pairingot po hi atam tham maya heiwang po hi nimana zirchiang mi ten king of herbs Ramhmul dang chunga leng le chungnung berti in aming lama an lo wa hialani Ganoderma chiruk hmanga siam DXN product RG GL hi king of herbs tia shat larzok ni in chakna element zli chuang apaya RG GL hi BURHNIH EIKAWP turani RG Ruyi Gano hi nisom kwaupa Ganoderma chiruk atak badi atanga siam ni in Mihring tana him the angber tura song bolani RG hian active element kan ti mai chakna zali chuang pa in chungti chu mun thuma thenan ni a chakna pe thei active element tuiri lakal thei 30% omin 65% active element te chu taksa nunga kalkwal thei ni a 5% active element la bangte ro taksa tuihwa kalkwal thei an ni ta thungani RG ya chakna element kan mu then khatte hi polysaccharides organic germanium triterpenoids adenosine le ganoderic essence protein fiber te ani pakhatna polysaccharide the cleanser Tisa thuafaya ti thyang him to ni a kan immune system te chakin blood sugar level a balance pancreatic hnathawh siam tha in zunthlum natna ti kiam vun cell che turvengin cells thito apai faya kan vun twai tharin vunu pachak tur ati khumwang theini cell tha chizel turvengin kan taksa pum chu athununa eile ina tanga kan laklu tur toxin chu kan taksa tangin apai chuak tel ta thinani cell tuam tu cell membrane chu chakna pe in athuam chaka red blood cell ten taksa oxygen an supply that theinan oxygen len theina titam tu ani panina organic germanium the balancer taksa peng te in tuk takalo siam tu ani taksa in oxygen alo khol theina ti tama kan taksa khol electrical kal swati siam remin apai chuak ngui na ti kyama hrisel na ta na poimo kan immune system ti chaktharin kan pangti mor hnathawh ati tamle zwal antioxidant chaktak nein free radical awanga cell chitur venga free radical hi cell chat na thlen tu tamber ni in center cell le upatmana thlem thrinani khwarelina dwansa kan taksa ina cancer cell abeina chakle zwalin na puya cells chakna pe in athuam tha a thisen ti thyang himin khwak lam thlingin chakna pe theni nervous system le blood pressure ti ngetin asiam rema kan taksa khol electrical na tho chu so ngetin tuirila tur toxin omte chu atiral ta thinani kutle ke hik chomol na thleng tur vengin stroke awanga taksa in dam chhohna apan na konga puicha a pathumna adenosine regulator taksa lo siam rema lo to arim tu ani thauchha ti tlemin thisen zama thau betur chu thwa fain thinna tho ati tha a steroid wax le thau tamin che khol tur ati niam chin red blood cell tuam tu cell membrane ti hetin platelets agglutination thisen zam block theina chance niamin thisen khar khang awanga thrombosis thleng tura veng tel thei bok thinani pangtimur na tho immune system stress le kan emotion ngai to na thlenga lo enkol tu adrenal gland na tho ati tha a metabolic rate in book taka siamin hrisel na thamin pe a kan thisen pH ani na tur ang takina datel bokani palina
triterpenoids the builder taksa siam thatu sinus harsat na sang ti kiamin allergy chuak tura khapdai digestive system ka shokle pumpui na tho ati tha a thocham thohale thokna lama harsat na theng ti kiamin kan thokna do ta thian fai bok thauchia le neutral fat ati tlem pangana ganoderic essence chunglama tanga taksa toy tharin taksa peng sang sel te chakna pe in tarharna min then the ni vunlam natna le harsatna thlengte ti kiamin vuneng le nal kan nei thei pha don ani vunpon lama harsatna vunrang liam psoriasis ran nung se taksa ui sunburn ka ulcer thisen chuak top theilo en kolna ta na man chinani RG hi ni khata tanga ni som thum chung chu taksa thalo lai endikin asken chuak phochina kar khata tanga kar som thum chung chu taksa thian fainan le ti thiang limna huna amang chole bokani toxin taksa ta na poi thei uric acid gout thlen the na chan thauchia tamlutuk calcium tisu thalole chemical in check khol te chu voi ek than zun nai khak chil le na pa te ron pai chuak ta thinani RG hian thakhata tanga thlasom pani chung chu taksa siam remna na hmanga tu thalo pai chhuani nuwa kan taksa peng te chu trisele thatakin nan tho theina asiam rem chole ta thinani taksa din tharle na konga hian tharuka tanga thlasom ne pali hun chung mangin taksa peng sang damlo na le inhliam na te chu siam tha chholi a RG hian kan immune system te chakin thwak le ngai to na lama ha dam na pe in olsam takan na kan kai tur laka ta min veng himin risel na thamin pe ta thinani kum khata tanga kum thum chung hian taksa risel takina siama chu chuan mellan no pan le na min pe the ni Ganoderma GL hi ni sompali le ka upa Ganoderma chiruk zungru ta tanga chakna lak chwani in vitamins kan taksa momo zongzong kim veka oxygen supplier nga thokin taksa peng sang te fangkwalin chakna pe ta thinani GL a hian kan taksa ral be tu te ti chaka chakna stamina le tor chelna endurance min pe the oma pumesit thalowanga heart burning harsatna athen ti tikyamin heartburn kan nei tur lakata min vengani allergy shitang khosik influenza flu ro se puile nervous lu tukwanga rilruwa ngong hlauna thleng atikyam theibok meichelama harsatna premenstrual syndrome in taksa harsatna then sang muthil theilauna period taina period mumal lo discharge tam chola bo komle chola mahar satna neite tan luna le mut fulo tan na tha in heng har satna thleng hi atikyama thinna thola ma puin oxidative stress awanga cell chetur antioxidant chuan lo veng ta thinani Ganoderma hi antioxidant jinga thok chak tak ni in antioxidant level hi sing ni sangthum zanga ayu lai ni phak ani taksa risel tha chuan lung risel thani in thauchha tamtur kan taksa alo khwa khira blood sugar control in ati normala thokla mahar satna le taksa peng sang har satna ti kyam ta vek thinani GL chakna pa ya hian vitamins le minerals sang kim deuh veka thwa ka chakna brain tonic pe in taksa cell mamo oxygen supply tu thatak ani a cell thalo in siam tur te le taksa peng danga atrai dar tur vengin taksa thuam chaka zun thlum nei na chan ber kanril bo na tho siam tha in taksa na tho ti boy thi tur thalo sang te taksa tangin atiral ta thinani DXN RG GL danglamna hi senchi chiruk hnathawh liver gano Ruyi gano Kimshen gano brain gano le Peacock gano tanga siam ani na hi ani